Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala ayat mana kebegantan usa bendingan na gyang kutua haditha ika 20 agu isa sa gyang utama hadith pembegantan usa bendingan sagyang kahia di tanong di pamangbalan na makam pata bidyo ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala sa katias kanyan ma'urif Allah an Abi Amru wa qila Abi Amratah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Yang mana nian namia katitian ki ama I Amru sa pedagatirun na ama I Amratah askan yang Sufyan awata I Abdullah miaswat Allah subhanahu wa ta'ala sirkan yan Peter na Peter wakna tigin Ninian Peteru si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigena he Rasulullah. Teru ya kung tigian sa kateru ada akaisi anak nun asa katabu asala kau sirka mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Na Peteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigian na teruang katigian. Qul amantu billah. Teruang katigian na miarat ya ku si ku Allah. Orian atigen na thumma istaqim orian yan na pakatitu ang kaso kapupagin taong ka ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala pakatitu ka yan na hadith miya panutul Muslim ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala yan utwa sahabi Abu Amru askanyan Sufyan awatay Abdullah na aya inangin yang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ilmu tantu ko mala ko andawan ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ada patut kekenalan yan na inuntasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana ada kekenalan yan na salah kau si iku mga nabi salah kau si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu ang buiso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bigyan yan sa ilmu makam patatanto kateru ugay na tanto kumala mapapadala mo na andauan nagu ilmu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa piteroon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na teruang ka amiarat ya kusiku Allah uriyanin na tigyan na pakatitu ka. Uri na pakatitu ang kaso kapupagin taong ka mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala uli na paka unto lang ka so kapupagin taong ka paganero mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuta katero no Rasulullah atero ang katigin na miratya kasi ko Allah nayaman na niyan na padalman kasi ko puso ka agyang kuto aparatya si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya anded ni ka padalman ko puso ka agyang kuto aparatya mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala na tegumpia supus uka mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala ayam mapadal mo nagyang kuto ababaya si iku Allah babaya ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala kalak si iku Allahu subhanahu wa ta'ala nagukapupungunutan ni kusuguan wallahu subhanahu wa ta'ala babaya ko kasurgahan mangurip Allah hinan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nandin ni kategumpia agyang kuto puso orian yan manatigyan na thumma istaqim orian yan natigyan na pakatitu ka uri na pakatitu ang kaso kapupagin ng taong ka uri na pakauntol ang kaso kapupagin ng taong ka nagyang kutup man na kapakauntol mga urip mallah na andin ni kapakauntol kapupagin taong manusia kapakauntol galubikyan kapakauntol katiruyan kapakauntol o mga anggutayan kapakauntol agyang kutuwa paparangan yan na makarayag agyang kutuwa kapia agyang kutuwa kapia akan bubulawasan kapia mga anggota mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala maana ama para ulir ka agyang kutuwa kapia puso
kapia anggota ada ama penggelebekiana inuntasiku ika suatu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ni pada dalam kanan nama ko ang yang kutua katugum pia mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi din na nagyang kutua katiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran natina innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayamanan yan nati wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran. Mata-mata na tigina sa siran to mga tawa diran di teruun. Uli na piteruiran. Rabbuna Allah ayat Tuhan nami absimba nami adi medi suwatan nasu Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu urian yanna miyakati tusiran. Piyakati tuiran so kapugintoiran. Uli na piyakon tuliran so kapugintoiran. Nantononon Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Peturung kiran ulina pembeba kiran nagiang kutu mga malaika. Adi teru nagiang kutu mga malaika maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Alla takhafu sadikanu pekelak. Wala tahzanu nagudi pekerata aginawaniu. Ulina dikanu pekawan nagudi pekerata aginawaniu maurip Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa kapipian niyo aginawan niyo kama pemberian niyo so surga agi itu so surga ini promise rakano maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang kuto mga tawa ini propan wallahu subhanahu wa ta'ala nagi itu so mga tawa ati tagumpia so mga pusuiran saya mapapadalang ko pusuiran nagi ang kuto aparatiasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kenapa gibo get tagumpia gyang kuto pusuiran kami tagumpia pa na so mga anggauteran agu so mga lawasiran mangorip Allah. Nito gumpia gyang utama anggauteran. Kagi anda ni kata gumpia opo so mangorip Allah nami praksian gyang utama anggota mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. So limahan ada mi pengawakawayan di maka pengawakawa inon tabusi ko ika suatu Allah subhanahu wa ta'ala. So di dan ada mabteruyan inon tasiku ko suatu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi membusu tangila di mi pemamakineg inon tasiku ika suatu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusumatan na di mimpi pengilaylay inuntasi ko ikaw suwat si iku Allah o suwatu Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbadaski na di kidala ko inuntan na si ibu ko ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kutuwa kati tagumpia o puso na may tagumpia sa mga anggota mangorip Allah. Lagi din ang sukatir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda hadith at na ala fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Mata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dalam ko badan agi ang kutuwa sami lagi datigin no kala sami asapu mangorip Allah opa makatigumpia na tigumpia mambuat tigian sum lawas mangorip Allah na opa manatigin na mabinasa ang buso ka din natigin ulawas nagi itu manatigian so puso mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangorip Allah makampat bandingan tanong sagyan kana na hadith miya pa magusaitan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ay hadith ika-20 agwisa sagyan ko to mga hadith pembagian tanong sa bandingan mga hadith abitugan sa arba'una an-nawawiyah mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa siya kamu tawisa diyan ka so ikaw kapag nagani ko